when you fall, you rise again. Mentally, you move and come. Almost there, I'm in feet, one cause in life. It's all about the journey. The journey. The journey. The journey. The journey. Every the journey so bro baby bia wo bia ha the journey so e wo Adom TV yada ma say someone so dwumadiem na ye free baako mienu miensa se say season 9 aye start e wo Bono East Tachiman ye to aso e wo Kumasi Ashanti region na enne ye ne opanyi pa ene ba bedi nkomo e wo the journey so na ansa na meda ne di no mamenda aboafo ma so mase na wotwe bia bitim di dwumadie ebro e wo baby bia wo bia e time herbal mixture or see malaria dear where you are the time one time every year no now would give us clean care SCC fee na efie ayefe enye no nko lip for say eye afie mu dear obenua jollof ama na ye de na be ye nkwan ama ukuna sama na ni agede a eno ani lip na ye wi a na ye de nyadua herbal mixture enso aka ho malaria yare wo ho ayo better na say unhye dan feel okay sa o de panyadua ni bi na no bibia ebeye kama empanyefo yi na aboa me na me the journey season 9 from Kumasi e de Ebro eno panya me ne no eba ebetwetwe nkomo eye me ame papa me boss eye nana otafrija obusu ajiman a oye kontase man nkoso hene ena me ne no eba betwetwe nkomo wa ha na so twen me twa me ho akwaje nkrato ye ba ye de nkomo ne be hyehye so enko bebia ya kwa jinkrato aba aha eye de Jenny so ene opanyi amene ne ba betwetwe nkomo wa ha eye CEO for Kinoga Company Limited eye time herbal mixture eye opanyi oda no ene ye ne ba betwetwe nkomo nana akwaba yeah bibia boko yankopa ado bibia boko ene de ye da se ye twe oba dwumadie so waba mesome da wase na ye da so se oja ukura dwumadie mu na wasoso ye mu season 9 nyame enshraw ene Ghana fo nyina ehwe na ye kasa time herbal mixture Dr. Kennedy I know ye nana ye nkoso hene a abrabo no estati sen ehifa na wufi fa ye fam kakra yo me da se kasa time na me ne kwankyerefo a me da sa adwumakuo no ano na me obi a ye me firi atwemada akon kura eben santa ase opokuware ekwan so ana me free na ho na me ma me papa nyina e free na no kwasen se me sha brabo ase no na met me ku school was so DGSS emu na me sand call armed forces secondary technical na bra me school na feel na boafo bi obeboa me no na ebi eni ho etimi ye se me pe adwuma na maye entimi first adwuma me ye na drugstore adwuma na me ye adwuma wo ho me ye adwuma no 1 year 4 days na sata no mani gisen kana mako training college anas ne nke bia menye obi obakira me sa architect adwuma no na so na me wafa oboa me no duru bi mo ka sa hoden no eni ho eti me bompa ka kire urade se urade enye school nko na nipa kwa ebetimi aboa amenedi ne mo urade kwampa abefa so abeboa me na metumadi no ono ankasa emboa me me boss empire no be bosome na me nya adwuma esa wo company foforo ya sa time na NG group of company enti ho Dr. enti ho na me koye adwuma wo ho na no kwa se tama na me adwuma ho nyina no asema na me ka kire me ho no se me firi ho a me nya obi adwuma ebio na me pese da ache me am ye CEO ema me ho enti ho me adwuma wo ho 5.5 years na me di firi ho na me wo ho na ye ko radio so ye ko bo do ndawro ni adade na ye to no na me nim sa abrabo no bete na bra me firi ho na me baaye no ha no kwasem se mfie mienu na 20 Ghana na me nya bia hodwo na me nya bi ntomi botom da na bedru me bi ma edi anwamo to so ofia besa mfie mienu na America no na fe bedru me bi na jene to jene na etwitwa de gu anwane mu no na na to na scan ho ya won se jene na sa ehwa na me fa pran bi na anwamo no so na afono mi o da ko na mbuso oba na so won se na so ya anwamo na minni ana o se no sam sa de ntra na me se mi anwamo ne jene me ne nye ho no so ya de na men kan ntem
nanko wonya na kyese firo ko ngja anwa mo ne je ne na tede be no asi hɔ anopa no awia na kyese wo hɔ abepe bi atie di enumre na wasen di bi etimi yesa adwuma na be abrabɔ ne be ye din na no kwasen se tama me free angel no na me suka kuma bi na efra fiat the first na wo de ton cassette animu no fiat animu no fani batu pe na ekire ne ye no container no enu bi na me de sha ase ntina me de nkro phone rogumu a na me de hon sesi so na me de kodwa da satan kra so pra ma wan eduro na me de sha ase kwa na ye eduro na enyi din satan na eduro bi na e fa no buffalo garlic bitters ekire no mbese se din eye ntitu bi ka di satan no ne de kodwa da me kwasahwi me kwa asante mampon me de kokokoko edwada na tinka kranka santi na de ba kwa be hu no wi asense se dipa wota didi mi bebra me twa se wa hwe eduro be ontema nwene na komode wa utime dwene pa de bi duro musa mas mi ana matome kai ada na ese metena ho na me de eduro ba akon ena egu ka no na de bebi okwa eduro no kra wo ento sometimes na garlic eduro ba na enche tena nkrofo me used to garlic eduro no sanso no ma de we be sia kana fun ene sentra na ekura no do bi kura do mu to bi kura na obekokura no wasi eduro na eni si ho no ma ntimi kura no anom timi de sana fe me fa print me yese mepe ada companies ni bi na majijo hundu ni bi ade aka ho enti nkakra nti 2009 na fe ne master sa fe de peke ede mame na no krodo me ko hia obi a o ma me niema na hawa nim situa ni sika no ma no nti no odi me ho adanse ma fe na won yi nu akasifo ni nyina no try se won be hia me no de mi nduro no bi amame na me yesa fe ko be 2 years na fe company wo boa na do ne se kwa afi no one started supply fa ase na o maja o supply to de ma okra na enko de drum ma me ye madwen se duro no me ye bi enti hia ye meeting we didi ne ba me se nya me de we didi ne ba me se nya me de enti anam so de o me en sore na me pedin no ti me ko e me da hodi nam sa maboa we ba wo nyina so bia ntumi amoa me this is the time esam so me de meduru eba na mpenfo wa asem bi otaka o sem yankopon chicha akọ ma na se nuru so a wa hwa beka so taa e bia na wo mre na enya nuru so de me esam de edu no beto taa ma ye mre ko na hwa niam na me fam na me kwa na me se mre na so esam de me ankasa meduru eba de na ma meduru me tu din sa taa ATIM yi ana me de watch no eto ho na se edu na bakosam kakra na se do na ye mra behwe ne ma na ma fo ni companies na ma boa won a ma nya ye bia ne se duru mra na se mitimi di medrum Herbal tena ma me be ye eduru efa no time Herbal mesha no nti se hwe time na bakwasam a na sanif na me de eduru no so ba ye no me be bo advert be 5 years na fa eduru no yen sanso nto afi me bo advert me be duru me yesa eduru ma kwa afi de mejai ti me beja eduru no ye be 6 months na na so na ma bo advert na bi ntire na wo da so to bi enkakra ma and one day be the kwa sore meti asoro des asema so frekure preach no memente be bia ma dwene de da no timi to na mebusa mas enti eduru de we mesi abre hu timi be ya ma magya adwuma be kwa na nam se da bi satam so na ma be bo advert the radio foka any TV foka fe duru bi kwa na che menya kura ka mewu kura nka mepe because ka no eye too much on so nti wana meka kire oban se se ebe ya satan esi dan ba akopɛ ka yemfa dan nkwaji loan na memfa mewura adwuma no no wasi da bi na dan ba akopɛ yesi de ye de kwaje bosia na se adwuma na nsa nkwade a na kire se ne ya da pa be dadi meso me check ya de na the best solution yesem de fie no ebe je bosia timi sha se se me ye ho nkrata me bank fo bi edi ho nkomo ti edi ho nkomo na koduru point na yese omba ma variation for ebe check down on betwa down pictures ana me soma na ma na call baby to aba na chese won abi take pictures ni nyina akọ into 2015 ana on de loan ma me no ntu de nam se sama me ni amra monitor ade yi na se esin chair de na chese abrabo na be den nti ho sata mo ba my office me radio be 6 na esi me office me dey monitor radio station no ti sata me di bibi ba teaser bi wo di two radio station bi na abo nti samaria wo dra na time ba me sha baby wo de be tu bi that time na obi e bobi ti ma fi di be say 3 weeks e ko wa mat na do na start say epeke that fi 2015 around be say me ho ko no na fi di do na start say gidin di 2016 2017 to 2018 there na chese na dro no
abegyina ne nan so je se ba bia be fa bia no na obia e ka ho asem na mbehu se duru bia brabo no kukuruhwe ase ne ade wa hwe ya wa bambebu ama ba bia so kokuduru kura no untumi enuru sa empempen so no nti fo kwa mama sa benya kokuduru enya gidie sade bia wo ye bia no ese unya gidie ne kokuduru sonko na wotimi di pushi ade kro no na nyame boa wa setie bia na ebetumi ayeye ede ama ese didima ne tam ababeduru dia ewe ntini se time no eyade no so ya mfa na hogoro so ye bre ho papa asa na edu no etima ba beduru ba bia edure it is to say see you aside eduro no odi afa brabo mu nyina no wo san ye ade fufuro when for wase me won ka wase de wadi dwa boka na do be ho mfa so chen de woni dwada me no ka se me ye guest house anye ye egoyi panu nyina matobi my airport 5 say abraba no mafam the portrait farm no kra ka ko fa brem no na enya asem ketwa me no ka say sia wo ba pa no machines gude ya je say ni na me no ka say me school a me roane o ye Diamond Time International School okay no so no na sisan so yesan me si dan na maton ba me shedan go into big real estate but e bia ye ba ko bia na obi pe bia to na ya ton bi e dia ma no na medrun so yesan de bia ka ho isin do ne time no new idea ba na afin so nyadua no so Miami products se akure san de foforo kra be ba enche e bia foforo so be san eyiniti e mu se ade de mi wo mu pa no eyeye eduro adwuma no ana sisi ana me ye na kase pa na ade bia me san be sua ne se adwuma wa ankasa na wo bi na wo hyeda nimu na wontimi hyeda enye bi no enye se wo ye san se do bi obi betufu e bia pa no de ekọ eye aduane a yedi time me started pan no so na petrol started say kokosoro ene niama no afi de wo de bekọ no na se car na di sika na nyina maintenance ne ade no na entumi emboa portrait no so ye hyase ye de brawlers na hyase the carton first batch nyina kama you started delay yes na bibura mu a won start so wunyini the brothers ni be kan na yare ebesi mu na se men kokọ na ibeku mu nyina just afi na mehwe the way na aduane bo no feed ni si kọ no ene ada na se ade a me ya intimi emwa me na ma me be jai poultry farm no so eye na pano no so no na the way samne ne ho nyama bo no esi kokọ nti wo ya wunya mfaso bia ewom na afeka na eba na ma me be jai na so star no mabamu mu edu bia nipa wunya nwuye no ebia okoye we na anye wa wo ye fofora ebetumi ajo dise bi wa obi adwuma bi no frisi obetuma ibibia kan edu bia se yankopon de sika na bibi ehya wonsa wa de ma wo se chama mansa nyina enya bi edu bia kwa ba mansa na se dipa do no benya bi eye adwuma won so benya ye na ebeboa ma won so nsa etimi akọ won so ano. Okay na eya ebe adwuma bia yanom ye de yanketinketi kura obefa weka mienu miensen enye easy na mohwe mo adwuma company ye bia workers ahe tese bebre emu asetena ne tese mu ni se eno so ka ho bi na ama ise mpanyifo bebre onya ni se cause me dey two bank treasure bill dey ada because obe bia adwuma no ensem no de o kana no kure na ade ba ko nse Ghana obe bia adwuma na won wa no mbeye ene asem no na edu ebi na se obi adwuma no na se workers ni nya wuwia wo de a onwu nyae na se duru ebi na se workers ni nya wuwia wa afi na adwuma na kra ya na abaye won dene na asa wonye na Ghana adwuma no de oba abaye adwuma no ne bota ye woni trimu nyina ye so be se nya wawia wo na won ba na no so won de won apam suit bi de ahya no won ya se connection adwuma na de connection wo mu connection ni nyina so ye kro no a won bebo adwuma wura no just wan hwe kra oba mbebu se adwuma no kra no wan hwe a wontumi kra no emie bi ntia no amanne no nipa bebre adwuma bie no abaye wo modana na so wani anje ho na wese wo no obi kura ye adwuma na bia bebia wo no so okoton ne ma brɛwo ana bia wo sika ho a obi hia na obi sanse wo adwuma ho ade adwuma na wo no kan wo se hwe ho a wanya adwuma de moni na ho na tususu na ho no firi ho ara se wo last chance ano no so ho ye na chese bi nipa no so adwuma na wo ye twa na kabosome wo nso ase de bia won tususu so ye gini de bia na chese no adwuma wura botom ane ye de betususu no etubo mu se futua wo de manipa no a o ne wo ye adwuma no emwa asade no nso no wo se nipa no be ye adwuma bi okọ we SS foforo na abusonu so bi na wo ye adwuma o time Herbal no na one started the family dependency no pressure I started to akora no so wo nua we awie school wo fa so we hia moa we super so ye ni sei etu wo de sana afi nipa no de wontimi kora na opese wo koye afi na wadidi de aduru wo so wo die no bitimi kọ won sisika nko nyina akromfo akwa akwatam se
nyina na etimi gu adwuma te na ma adwuma bi ne de bebre no bo check ya ne so de sika akoto bank na ne wote ho na odwene no ho na odini sika ato bank yentwa ye ho enkwaje nkrato enkomo ne yebeto aso ya kwakwaje nkrato aba aha eye de gene so afei ena watnasia ye ni opanyimpa a ye CEO for time Herbal mixture nana otafrija owusu agiman eye kontase man nkoso hene ene twetwe nkomo ewo hase entitinase na yeto aso nana ye hu se ya bo nkoso hene so de bema wa na eye niema wuje edi bua baby a wo ye hu se ya wo ye donation ma kunafo niema bebre sisi toilet or baby a wo like a lot of things that you are doing o hwa sa adoye ni de we a wuje no ene ma ohene no eyi wu se be ye nkoso ehene ewo kontase man ho no emedase ade ba ko ne se nipa bia de bia wo ye bia no obi nso wanche na wo hwede wo ye me wo bosomtwen district na me hwe ho me school ho ma ye project ho me no ka se wo ba de jakora na bia mo no public toilet na kura no me na me si edema wo adeja is mesi police post ho edema wo just omunya emie ano na ye niam bebre ho na adura bi a obi timi hwe o modern ba wo bo eno ahofama wo no na wo de position bi ede ama eno ntina ma mewura barema adunan ede sa position nkoso hene no ede ema me se me ba ne nchen a metumi aboa ma mpuntu so atumi ede aba ho eba ahenie mu a enkofo bebre fa ne se ye bosomsem etobu wa ahenie ato ne fi omo ya ompeso obedi bi wa ye panyi a yenya wo fidikasi esui obetimi aka bibi afa ho se saa netie ananse entisa ya ye wa abontin ne ehunu sa yo medas ya dia entisa ne behwa asofo bebre kwa na o master se ahini kura to won a ohun kokodi na adia ba ko ne se efa se ye nananom se abraba won ba na won konyu di ye na ye ba beto aso entenya adia eya abosom so bebre ne e wa himfi obi a wona sore a ebia okọ ne mu wo akira ye ka asem hu se bia okura hinim dia eya abosom so ne bia dututo ne sanam enya adia etisa akora. Okay, so say mo be ye penyi na be ye eniwa eye asen na eno life ne tie eye din kakra sanse me de ehu bia na meta akodie okwa bia to nanka wajibi na ka ate ho awudin ho anaka kama na mintimi konkodi sa de ehu no wo ho bi ye so osoma kra na akoto na ye de abro fanse bia first agro bia na wudi na bia komo so betimi akono ebedu bia na mo mpanidie na wabedi ntino sa na mene nyina na untumi enye sanse ye wakasa bebu se wa hene ba N20 eti se wo sa ba ye wa hene kra na ye wa agro bebre ni ayensini a untumi ensan enibio ye wo bebu ama so bia betu akwatena but wo kra akwatena kwa na bia nkomo no ko wudi a bia be sa nkomo no untumi mfa wa no entum na adibo kra bibi kitikiti be na wo hene na o ye sa de we bia papa penina smesi no o ye sa de we entemade be do bi nso na se ebru be ka se akonfa no ka se restrict e wa niam bi kakra na so ni nyina na eye no munyam hye ya etimi eboa ema wonya anidie bebre so ewo abrabom na ahenie eba entimi affect wa abrabo there be make sa ahenie kura na kasa ye mpeja esa wonya bedi wo hene na obehie champion bebre obehie ahemfo bebre enti no ebi obi fase bi wo pade bi kura to na wo pade bi ebi kwa ka wonya na so na wo mpenfo na obehie ntimi no kasa obi se bi da ha brabeje o kasa no kan say osum eye doctor kokotin for almost 6 years ena enam so ema obedru bebi a wadu o hwa asompa wo som no eni nhira wo ena edu wadu bebi a wadu ya no kure ade ba ko se no obi be ye adwuma obi wo firi ho a no wawia no obi okura mpa wo firi okura mpa chese do be ya wadi be firi ho no wote kura na asefem se wo ye obi bone na wo fo obi bi kura na se wokọ no me nsam ne ya na obedi afa wo no ebe ma de obekwa kwa bia no enye yi bibi obi bia no to nsa frame e ma meso kokota na chi the question is whether I can be second the shot that there's what we said here. Just my quanta. We near. No.
enti no kwasem se me ne no kama enti ni nhira na odi hira me no ana ma ebi nso asome so to me fa sa akwanya aka che obi bi ono obi ye adwuma se do ebi obi se na makatue so na so ya na mbuso obi se okoye no ye kan wakatue na kire o na wo so wo be ye so office wakatue ni so na enso a se wugye adwuma ne ye dan se obeka se nipa no wo be wia na se obefa ne bibi no enya de be ye nhira de ama wo na waye panyi de eya na youth no obia pentem enya na ho ena yenya wo fidi kase yesu afutu be na de be man youth abasese me da se de meka che youth na ye one eni da ho ahobrase na no kredie na eduru ebi nso a wodidi a na wasie bi ene ehye youth ni tirim se na obi benye sika anya sika duro anya sika ma na se edu ton bi anani maboni bi a untumi enye sika enti no bo so pikin krofo no eye ana wesu ye ni se no nye sika ana wesu ye se no nye sika na onu engine na no kwasem se ne bebre na onu kone krofo sika mo won na onu kon krofo won so wa be ho because of quick money na the problem bebre ebre won de metu fun se omo woni na no nye adwuma na wo munsie sika na sika nso sase wusie na wunya bia takreba benya bia na sase wo invest wo de ya ade a ebe sante de mfaso ya den abrewo ebe boa ma abrabo no so no watumi akowani ebe boa ma watumi akowani yeda wase se na wabeka ye ho na eja yatimi de season 9 ye ne yeshia wa hana ye wa achade bi wa na bayi ba kwa me na de na wose wo bayi ba kwa ba beti de wo mu bia ye Nana, do you believe in polygamy? Yeah, I made a GD na me manage ho pa so. Yeah, essence kanena ne nananum e ware dodo no na eboa ma wo enyini che na yesi aware ba ko ahwe no se enchotete ho ana wa wuntam na de ba ko se ye Christianity ne beyi sa polygamy no efiri ho na so na abrofi on de ba ya san ba se on ba be galaze homosexual na be den yetimi adoso ama yetimi de akwenu se ba bokra ka se ye won ye nore ne sha asasi so ma na se se o ye galaze homosexual nye gie no tun be de yetimi awo ne asha asasi so ema enti aware dodo de enye bone sa wo be ma no betimi ahwe ema no nko ano ayo bi asade e de amane de a mi humfonso a e wo ho yeda wasese wo baaye ansa na obekọ no flower wa hase de Jennifer obi aba ye ma flower se ye do pa nya mi hwa o na fe ye wo picture okay wa hase so aye de ma na fe wa ye Ghana ni de na de bia ye bo kokose wo de flag ye twere office wo na hu a na wakoso a abobra no e de aboa Ghana Madam Asepa de Jennifer se be koso ahwe na yakoso so sponsor mo yeda na asi so wa ba kan ye ho na yetimi atwetwe nkomo no de yafa na brabo genunum oso a wo fie meni so be fa ba ko mienu na oso de aka wo de ho na wo de abobra yeda aboafo mo so yasin na wotwe bia yetimi de dwumade ebra na make house season 9 e na yegusu a ye kasa e wo kumase ene ne na atwetwe nkomo aseda enkoma Adom TV sama so yasin na wotwe bia yetimi de dwumade ebro me a me de dwumade ho chia me de edi Abena Ghana abunofo agudie brekum edihie ena mede dwumade ebro dase ne yenhia e wa Adom TV same time enyi TV ne da de bia kame ho na yentwetwe nkomo meda wase makrao na samba akona de bia meka chom si nyame wo mu a ebeye yi medase